What's up, ladies and gentlemen? Hey, how are you? It's your boy, Mr. Zins, Papa Africa, AK. Mr. Biako, the fully gin, and guess what? No more to come out there. Is there? Amelan wagon. Buretse gato. Buretse urebe. Gambe baravuga ngo ni Amaroni blood. None urahinduye ngo ni Amaroni wagwana. Nondorera. Uri kunca. Hitamo kimwe. Amelan wagon. Sawa. None se Amaroni wagwane. Undi ufite imyaka ingahe? Sindi muto. Ariko ubundi ubwo nkaho kigaba gwa kangahe? Genda kubaza imyaka ufite aho kumbwira imyaka ufite ngo sende moto. None se Amaroni wagwane. Cyari kiza muri Kigali waritondaga kiririmba twaturirimba ngo se narangije amashuri bavuye ku ishuri heza ushaka amafaranga ubwo rero Kigali batoraga ariko reka tubyibone tukimenya n'ukirimbo two turirimbo kiri umwana mwiza ntago anywaga inzoga none usigaye waramusinzira uku ubundi ni bande bakwanduje inshuti zanjye Amaroni wagwane. No. Ufite inshuti mbi. Surprise, motherfucker. Why are you running? Ugize ngo iki? Buriya nawe rero ngo ufite inshuti. Ariko reba izo inshuti zawe ngo hakirize. Ngo Bismarck. Yo kugira ngo ngire inshuti nka ziriya nasaba Imana ikazisyamo ibiryo by'inkoko akora umushinga w'ubworozi. Ikosha. Uvuze ngo iki? Subiramo ibintu uvuze. Wa Chris Bismarck ngo wabagira ute? Subiremo. Ndango bye. Ayolima. Ntabyo nsubiyemo. Sawa. Iyo wibeshye ukabisubiramo. Twari guhita tubona yuko uri seri. Twari guhita dukizwa n'amaguru. No. Undi tukiruka. What? Nese Amaroni wagwane. Inshuti zawe uzikundira iki? Zinyana mu bandi bana. Nimba rero ukirukanka mu bana n'ukuntu ngana. Waburi ndaye. Oya bidogo. Rata Yuria. Yo, Nawe si kubyumva ra? sha rwose. Amaroni brother. Yavuze yuko asigaye yitwa Amaroni wagwa. Ntabwo ari Amaroni brother. Mani kuri umugome. None ubu nanjye mvuze ngo ni Amaroni brother. Wahita unku? Run. Run. None se Amaroni wagwane. Ari amafaranga n'abantu ukunda iki? Amafaranga. Bonye umuhungu ukunda amafaranga kurusha banki. Ukunda amafaranga kurusha abantu. Surprise, motherfucker. Ndumiwe koko. Ayolima. Rata bushari. Ukurikije ukuntu Amaroni akunda amafaranga kurusha abantu wamwita iki? Burya namwita ikiwara. Uravuze ngo Amaroni ni ikiwara. Ariko ubwo bivuze buriya ni ikiwara. Uvuze ngo iki? Jewe se hari ikintu mvuze kari bushari uvuze ngo Amaroni ni ikiwara. Sawa. Ubwo noneho nabwo ni bushara ubivuze. Run.
challenge y'indirimbo bita Money. Bayita Money. Niyo umusore bita ngo Amaroni wagwani brother numvishe yahi ibintu nyine ari kugenda ducangacanga ariko ni wagwani ibyo tugezeho. So niba warebye rero video yacu, ndavuga video challenge bantu bacu, wewe ukumva wayikunze ikubitira akantu ka like urumva na comment nyine tubwira n'iki niba twagukomye icyo tutakomye nacyo cyandikemo kugira tuzabone ikintu duhindura. Ariko umusore wa Nyamaroni brother mwamwumvishe umuzigo wenyine musure platform ze ni kuri Amaroni brother. Umukubite views like uyimuhe na subscribe nayo maze hashyeko hash video yacu video challenge niba wayikunze like comment hasi ikintu wakunze duhe request indirimbo ariyo yose ushaka gukora turayigukorera neza kandi wishime. Hanyuma kandi igisigaye kandi nawe wumve yuko nyine nakazi kawe gukora share please mudufashe share iyi video. Hanyuma kandi nawe uri kureba iyi video ari ubwa mbere urebye video ya Zinzina Comedy ari isumu tukanditse subscribe kureba ikandeho tegereze gato haza kazogera ugakandeho baguye option 3 ukore ku ya mbere. Hanyuma video yose izagisohoka yacu izagiti kugeraho mu ba mbere ubundi gisi. Sawa iyo wibeshye ukabisubiramo twari guhita tubona yuko uri seri, twari guhita dukizwa n'amaguru tukiruka rwose. Sha rwose Amaroni brother aguruka nyine mure wigaga mure nyine n'iki Pac Manica Queen Esther. It's an Eric. Iminsi ibaye myinshi nicaye ndeba byinshi nibaza rubanda aho ruva naho rugana ko mbona dupfa byinshi mitungo yadusashije ko mbona dukora nk'abaza kumina hamwe